Depite Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine yakuriweho n'urukiko rwa gisirikare ibirego birimo byo gutunga intwaro binyuranye n'amategeko no guteza imyigaragambyo igamije guteza inabi mu baturage. Urubanza rwa Depite Bobi Wine uhagarariye agace ka Kyadondo mu nteko ishinga amategeko ya Uganda rwaburanishirijwe mu gace ka Gulu kuri uyu wa kane tariki 23 Kanama 2018. Urukiko rwa gisirikare rwamukuriyeho ibyaha byo gutunga intwaro binyuranye n'amategeko no guteza imyigaragambyo. Icyaha cy'ubugambanyi akurikiranyweho cyo azakiburanishwa n'inkiko zisanzwe za gisivile aho kuba iza gisirikare. Kwa 13 Kanama uyu mwaka nibwo Bobi Wine n'abandi badepite barimo Francis Zake bataye muri yombi bashinjwa ibyaha birimo gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ifungwa rya Bobi Wine ryakurikiwe n'imyigaragambyo y'abaturage bavugaga ko we na bagenzi be bakorerwa iyicarubozo. Igisirikare cya leta cyakoresheje amasasu mu gutatanya abigaragambya, umuturage umwe ahasiga ubuzima. Bobi Wine mu byashinjwa harimo n'uruhare mu kumena ibirahuri by'imodoka ya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Nyuma y'umwanya muto amaze gusohoka mu rukiko rwa gisirikare ruri mu mujyi wa Gulu mu majyaruguru ya Uganda, Bobi Wine yashyizwe mu modoka ya polisi ari kumwe n'umugore we ajyanwa kuburanira mu rukiko rwa gisivili. Mbere yaho gato umwunganizi w'amategeko Medar Segona yari yabwiye urukiko rwa gisirikare ko nubwo yishimiye kurirwaho ibirego n'urwo rukiko adashaka ko umukiriya we ashyikirizwa polisi ngo ashinjwe ibindi birego. Iri tabwa muri yombi rya Bobi Wine rikaba ryahuriranye n'itabwa muri yombi ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Kizza Besigye wataye muri yombi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 23 Kanama 2018. Kizza Besigye yafashwe ubwo yaravuye mu rugo rwe ruri ahitwa Kisangati, akaba yafashwe na polisi ihita imushyira mu modoka ajyanwa gufungirwa kuri sitasiyo ya Nagalama. Impamvu yataye muri yombi ntabwo iramenyekana. Akanama k'umutekano ka Loni kanenze uburyo ibiganiro by'amahoro hagati ya guverinoma y'u Burundi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje kugenda buhoro buhoro nubwo Perezida Nkurunziza yafashe icyemezo cyo kutaziyamamaza muri 2020. Ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zombi bigamije kugarura umwuka mwiza mu Burundi mumaze igihe mu mvururu zatangiye muri 2015 ubwo Perezida Pierre Nkurunziza atangazaga ko aziyamamariza kuyobora manda ya gatatu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagaragaje ko atemererwa n'itegeko nshinga ndetse n'amasezerano yashyiriweho umukono yarusha agamije kurangiza intambara ya gisivili. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu aka kanama kafashe icyemezo cy'uko imbaraga zidasanzwe zikenewe kugira ngo mu myaka 2 iri imbere hazabe amatora meza akozwe mu mucyo no mu bwisanzure. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East Africa Community wagerageje ko hasomwa amasezerano ya politiki hagati ya guverinoma n'abatavuga rumwe nayo, ariko ubutegetsi bw'u Burundi bwanga kugirana ibiganiro na bamwe mu bo batavuga rumwe bafata nk'abaterabwoba. Abagize akanama k'umutekano ka Loni bagaragaje impungenge ku kugenda gake kw'ibiganiro, gasaba ko impande zose cyane cyane guverinoma y'u Burundi kwitaba ibiganiro byateguwe na East Africa Community ku buryo hazaba hasinywe amasezerano mbere y'amatora yo muri 2020. Imvururu za politiki mu Burundi zagwemo abagera ku 1200, abandi bagera ku 1400 barahunga. Perezida Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimangiye ko amafaranga yishyuwe abagore babiri bivugwa ko bakundanye atigeze yica amategeko ajyanye no kwiyamamaza mu matora ya perezida muri 2016. Iba bitangaje nyuma y'uko Michael Cohen wahoze ari umunyamategeko we yemereye urukiko rw'i New York ko yishe amategeko agenga ibikorwa byo kwamamaza mu matora ya perezida. Mu byo Cohen yemereye urukiko harimo n'ikijyanye n'amafaranga yishyuwe abagore byibazwa ko bakoranye imibonano mpuzabitsina na Donald Trump. Mu kiganiro Trump yagiranye na Fox and Friends yavuze ko amafaranga yishyuye yavuye ku mufuka we atavuye mu yo bakoreshaga muri campaign yo kwiyamamaza we nka perezida, nubwo yabanje guhakana ibyo ayo mafaranga ko ntabyo yarazi mu mezi yashize. Nubwo Trump atangaje bariko binyuranye n'ibyo Cohen ejo yatangaje mu rukiko, aho yavuze ko ibyo yakoze yabibwirijwe n'umukandida we ariwe Donald Trump, kandi ko ayo mafaranga yatanzwe kugira ngo habungabungwe ubusugire bw'umukandida. Kuri ubu Trump nta rwego na rumwe rufite ubushobozi bwo kumukurikirana ku byaha ashinjwa. Hagati aho Michael Cohen ashaka kuzatanga ubuhamya ku kibazo cyo kuba Uburusiya bwaragize uruhare mu matora ya perezida yabaye muri 2016 yatsinzwe na Donald Trump.